Yang itu kemudian kecil problem. Nama kejat beliau. Lebih dan naga Kongres, lebih dan naga BJP, lebih dan lagi Sengriwong, lebih dan kecil sekolah nanti kena hak. Jadi konsamlah, ialah lagi parti BJP, naga naga power kita. Ini triumph dengan roh yang kecil kerana. Watong, naga jingit parti dan kamkrau yang kecil jaga jat beliau. Oh kata naga kam syat kalah, naga kam syat kalah. Lagi ia jaga parti. Ni ia kerja beliau, ni kuat manbuk yang kerja beliau hatmat ke parti hadirin. Ke parti kita benar hadirin. Dan mar kata kadau, yang itu kita dan kecil tilam, kecil kot nak ada kecil lang kalong, wan bani snok tilang bani kawai, ban peni bersisa, kadang kecil ko nama crowd, hagani ke reception policy. Ban nyela, namar kata kadau, ban ong, ban keli, nadu senam nyopuar. Makin banyak kata roster ban penkret lalu senyum nyopuar bat ban pensitam di sama nama ka polisi ka syak bila dai ban tip kumno latak kam ya kita kin rupo nyopo person dikasih nama bandan ban yang penting naru ban yang syaso ban pendap jika bah jika diparaji napa juga jelaga ji kecai di penang tangata tiba dan hapok kecelami khalia yang syaso dan pendap jiwa larga polisi mensyua ke syak dari benlang kumcu hagari ke kinti ke bangta haba pimla hadir beralat desi dagawai berkuat perkat nyendai bendon kecik sokonyo haba tep nilai kini mentaki kili nadu kata kapor lakumba kata ke jintep kam kalong ilegal lagi om kata ke jintep kam lagi sanpos nam kalong ilegal pensyai mengalong be'an nilai kalong katum kaan kalong legal ke appointment kalong legal katum ke polisi pemdan hak man penduk kami ki sama jingi hagi ni si ke mamata but ia kata Allah bele tangara pendai ia ke reception policy ko ki patba dai nomor kata rao kini gendong lam ki ki lecture ke jekran tanggawai ke surbat kata kalong pendai rutas na dau tengah jam ni ke jingi Kamaundra kacik kita haba pentrigam ni roster kadi kan reservation policy. Baru handi ni isu tu syai kata. Nyemdan welu benang bangidang confused kong kilida. Ni syai bahang ni dan kamanya keren. Mereka berslosi kalong. Kipene triang ban pentami dia kata reception roster kabari kacik pendek temai kabari shule butuk lawanang dengan haka hukum jam ke high court kerana perkat mak nama court ke pengakuan pintu hang kolong yaki Emily Pasir Barat bagi kita kisah di Lumbara Slobo Puli Bonsin yang kena ke reception policy aswa beri mencur ya kerai juga soka ni ada kan Puli Bonsin ni ada berkandang patah mengelimti like kalau pendek temai ia ke reception policy dan pendek temai menaruh mendasni on sedang dan pentrikam ia kata polisi temai kaba ya yakum ke jinglan pat bat ban pentrikam lu ia kata roster kaba kayi kasri ke bata bat kanum don shu kanu kajing kta iki samlawat kam biji ko ki patla nangit connection lagi yang kisam bijoki kajingle kadang sedang kajian kadang sedang mani dua menang nanta kipara garu for all our Garu brothers and sisters our fight is not against you we have nothing against our Garu brothers and sisters we don't want to take away our rights neither do we want to compromise with our rights kata ni ke bani ko ban pensio kana matinam snow tu bagla nyempat dawa watam si senu banaman pendono yang abah ngajungki bat nakamanta gitu gibalong bagani ke ceki kala wan kita namarkan sakta ay kata 50% totep mahanagalan kajinyo akam dia kitrai muluk kitrai juga kalau ngomong berapa persen nama kini ke travel state ni jadi ke travel state
ini barang punya dekat ini dekat 50% kamu applicable lang ni umisoro yo kam 4% hari ini jong ngino no kung kitranan Meghalaya bangini apa lagi ting dia kata orang di Supreme Court nomor tagay kayeng kasuri na parliament na assembly kayeng nomor jong ko kipat ba dahil nomor kata-kata na preamble na bastang jong constitution jong release na stang na jingle jong pa we the people of India having solemnly resolved to constitute India kata kadai kebastang kamot nangi upat ba ni Roy ban menjor ban pedang ya release kadai nam ta jongi ndai banyak mangi nam ta kata release lara release kabakla jongtan ban pendek katung ka jinglong jong kapor pada jindawa ka juga jan riu ko kipat ba ka jiwan jopri ka aiman sin pini yang na fulai tri ka kemat sekretariat bangan sedang ya ka hong ka strike kamu ni pun ni nampak dia kedap ni jimut dia hak jenis sekalian kawan ban yakun ya kan ni ngimpek lagi not banang menumpan skap ban pentun ya kan ni ke roster system hanin ban ilasim ni ke senja ban pelong ya ke jiksyakna wat bot bau bab ni haru batagan kadai kada thak banang yapi haba ka parti kada roy kamani banlek ngak banlek kumusipai jong ka parti manam ka parti kada roy ban thak yang ngalam nanlek man syatkan haka aflai trik kemalan ya ka parti haka jingoi wa blai undang tiar unriu sumaring wanai ni jimut ke baskem manam dan baik kisah dia mali nama kadang kecil persiang ban pentak yang ke PPP menta kadang kecil semua ban tiap no yang harus kita kiamli ngit PK hadukan lu kiklan kiau dualam yo kumno ke jinglong priu yo kiwan rak sitrok teh kumno frai muan mo kini yo sitrok mumpat rel dan nomor kata badau dualam kabalawan penpat kaman penpra ya ka boys of the people party we are one we are united kum kita kenal joko party one no matati warang ba ni per jimunaya kita kin sasdang nang nisma nishane angi kum kinangalam ni kun halu bangini jok kublay to kuipi kublay sibon kublay sihadang but na kenal yang betul berjiruai kabarwai sanfau sinem mencua mereka nak im haduk mentah haki cimut di jepakat dia semua dengan tiap menu bakham lak banruai dan di bakham bet banruai kinwan senismat banyalam yang betul berjiruai maki kon sama kali hatongi hon ban lomrau halak kejongkan yang ruai jadi kejiruai dah kaba pelik jimut ngai yang ketak yang kejimut ni jon hangi bandri yang lawi na jong ki kon ki jemi lalu menu kiba kamau yang betul jinwai lesi kan mau ki basnot na lesi nam da kamau than ni kesur